Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhaba ni bak malamnya rakan-rakan mamandum. Perhaba Imran Azhar. Oban ka kalen video lung ka mulai ka sumedru kah lagi Azhar Imran Azhar. Pu KPA kah nyan. KPA pukai ma kah. Nyan moden KPA kah Imran Azhar. Lagi Azhar. Bang keneng ke Malik Mahmud, bang keneng protes Malik Mahmud ka Samudra ka lagi Aceh. Padungga nak kalih lih lebo Malik Mahmud ka Imran Azhar. Ka pegah bula tungkang pegah kah tungkang lih lebo Malik Mahmud. Tukang lih tapak Malik Mahmud. Nah bengeh. Kau ronyan ke tatrib kau tantang kah like. Kajak berame juga no. Nah ngutang-ngutang kah orang urang puikeun urang KPA ino di Nagan Raya. Kayu jak juga kena pakai kena. Bok ke Nagan Raya no hanau ke saya ti. Ku hadapi mendu. Padundro na anggota kah awak KPI Nagan Raya na awak yang anggota kah yang tunduk-tunduk bakah. Kayu jak kena bak bulautnya bak tigamnya. Deh. Oban kena ke Malik Mahmud ka Samudra lagi Aceh. Malik Mahmud bui. Abu laut pegah bui Malik Mahmud pengkhianat. Pengkhianat rakyat Malik Mahmud. Makin kamu mengeh makin utama keun ke Malik Mahmud pengkhianat. Nah begeh. Makin katuna ke makin ku keun ke Malik Mahmudnya pengkhianat rakyat Aceh. Malik Mahmud pajuh darah bangsa Aceh. Malik Mahmud gaji duk bak lembaga Wali Nanggro hasil darah bangsa Aceh. Hasil darah para pejuang, hasil darah anak-anak syuhada. Nah bengeh kah? Silakan. Ho mubah. Kiban Imran Azhar. Sampaikan kata-kata lun Mbak Malik Mahmud kahnya. Bangsat. Wali Nanggro pukai ma. Pung kala thai bantu rakyat Aceh le Wali Nanggro kah le Malik Mahmud nah. Makah naik bantu orang ku kah padundo nang anggota KPA kah inoi nagan kayu jak no bagi lagi bui ka begadro harap jadah hanau teke ke bek tegar hak ketena ke kah bek tegar hak komentar teke kah ka khư ke bui kah Malik Mahmud Aceh saban ke kah Aceh pajuh darah bangsa Aceh makin kabuh bengeh makin ku keung Malik Mahmud nah serta kekekah Maharam jadah tak buat wakah.